дуруд тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими рӯзи 20 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома даъвати ширкатҳои сохтмонии урал аз ҳукумати русия: мазро барои муҳоҷирони тоҷику ӯзбек кушоед. луқма ё санги маълумати ховар ба полези мақомоти русия. бонки банкротшудаи фононбонк пули тамоми муштарионашро баргардонидааст. дар хуҷанд як зан шаварашро корт задааст. наврӯзи пуршукӯҳи тоҷикон дар варзишгоҳи лужникии москва. ва акнун тафсилоти хабарҳо. иттиҳодияи сохтмончиёни минтақаи урал ки аксари ширкатҳои сохтмонии ин минтақаи русияро муттаҳид мекунад, дар номаи навбатиаш ба муовини сарвазири русия Марат Уснулин аз ҳукумат хостааст, ки вуруди муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистону Ӯзбекистонро иҷозат бидиҳанд. ахиран вазорати сохтмонии русия дар як номаи расмӣ ба ин иттиҳодия хабар додааст, ки ҳукумати русия фақат ба вуруди коргарони сохтмон аз Озербойҷон, Арманистон, Беларус ва Қазоқистону Қирғизистон иҷозат додааст, вале қисмати асосии коргарон дар майдонҳои сохтмонии минтақаи Урали Русияро муҳоҷирони корӣ аз Осиёи Марказӣ, бештар аз 3 кишвари аслии муҳоҷирфиристи он минтақа, яъне аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ташкил медиҳанд. аз моҳи марти соли 2020 ба иллати пандемияи коронавирус марзҳои Русия ба рӯи аксари кишварҳо баста шуданд ва ин аллакай боиси ба камбудии ҷиддии нерӯи корӣ дучор шудани аксари ширкатҳои сохтмонии Русия шудааст. дар ҳоле ки ширкатҳои сохтмонии Урал аз ҳукумати Русия хостанд то марзҳои ин кишварро ба рӯи мардикорон аз Тоҷикистону Ӯзбекистон бикушояд, садҳо ҳазор муҳоҷири корӣ дар ин ду кишвар, ки як сол боз дар ватани худ дармонданд, наметавонанд ба Русия бираванд. бесаброна мунтазири кушода шудани марзи Русияянд, то ба мардикорӣ рафта рӯзгори оилаҳои худро таъмин кунанд. муҳоҷирати корӣ дар Русия як манбаи асосии таъмини зиндагии аксари хонаводаҳо дар Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон, се кишвари шадидан вобастаи даромади муҳоҷиронашон ба шумор меравад. бино ба омори расмии Бонки Марказии Русия, соли 2020 аз ин кишвар ба ин се ҷумҳурии Осиёи Марказӣ асосан бо шарофати муҳоҷиронашон $7.7 миллиард пул интиқол доданд. аз ҷумла $4.2 миллиард ба Ӯзбекистон, $1.7 миллиард ба Тоҷикистон ва $1.7 миллиарди дигар ба Қирғизистон. соли 2019 ки ҳанӯз пандемияи коронавирус набуд, ба ин се кишвар аз Русия дар як сол наздик ба $10 миллиард пул интиқол дода мешуд. ховар. хабаргузории расмии ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 21 март дар як иқдоми ғайри чашмдошту камсобиқа аз тасмими мақомоти Русия, ки ба донишҷӯёни тоҷик иҷозати бозгашт ба донишгоҳҳои Русияро надод, ба шиддат танқид кард. вазорати маълумоти олӣ ва илми Русия рӯзи 20 март вазъи эпидемиологияшон мусоидро, ки шаҳрвандонаш метавонанд барои таҳсил ба мактабҳои олии Русия баргарданд, нашр кард. дар ин рӯйхат Озербойҷон, Арманистон, Беларус, Ветнам, Юнон, Миср, Ҳиндустон, Қазоқистон, Қатар, Қирғизистон, Куба, Имороти Муттаҳидаи Араб, ҷазираҳои Сейшел, Сербия, Сингапур, Танзания, Туркия, Финляндия, Швейтсария, Эфиопия, Кореяи Ҷанубӣ, Осетияи Ҷанубӣ ва Ҷопонро дар бар мегирад, вале Тоҷикистон ба ин рӯйхат роҳ наёфт ва табъан донишҷӯёни тоҷик, ки чанд моҳ пеш бо талаби бозгашт ба макони таҳсилашон дар назди вазорати хориҷии Тоҷикистон таҷаммӯъ ҳам карда буданд, наметавонанд ба мактабҳои олии Русия баргарданд. ин тасмимро ховар ба боди интиқод кашида, дар матлабе таҳти унвони луқма чӣ монеъ мешавад, ки донишҷӯёни Тоҷикистон барои идомаи таҳсили рӯзона ба Русия баргарданд. аз ҷумла навиштааст: рӯйхат агар мулоим карда гӯем нофаҳмост, ба он хотир ки тибқи маълумоти Кумитаи омори иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки чанде пеш нашр шуд, маҳз аз нигоҳи солимии вазъи эпидемиологӣ Тоҷикистон дар байни кишварҳои иттиҳод дар ҷойи аввал қарор гирифтааст. дар ҷойи дуюм Ӯзбекистон ҷойгир шудааст. аммо ҳар ду кишвар ба рӯйхати вазорати маълумоти олӣ ва илми Русия дохил карда нашуданд.
اما بر روی خط کشورهای شامل شدند که در آنها وضع کرونا ویروس با وجود محدودیت‌های شدید و آغاز امکانی تشویش آور است. بنا به آمار رسمی از اول سال در تاجیکستان یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. منابع آگاه میگویند یک هدف اصلی به صفر رسانیدن آمار رسمی کرونا ویروس این است که حکومت تاجیکستان میخواهد مرز روسیه را برای شهروندانش به خصوص برای مهاجران و همچنین برای دانشجویان زودتر گشوده شود. یک هیئت از پژوهشگاه میکروب مربوط به اداره روسپاتربنادزور روسیه هفته پیش برای آموزش وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان به دوشنبه آمده بود، ولی تصمیم وزارت معلومات عالی و علم روسیه که باز هم دانشجویان تاجیک را اجازه بازگشت نداد نشان میدهد که در مسکو به ادعاهای مقامات تاجیکستان درباره به صفر رسیدن سطح پنجشنبه کرونا ویروس با نظر شبهه نگاه میکنند. فانان بانک یکی از دو بانک سال 2017 بانکرات اعلان شده تاجیکستان اولین شده پول همه مشتریانش را برگرداند. در این باره خبرگزاری فرگانه با تکیه به منبعش در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه خبر داد. بانک سابق فانان بانک در 4 سال گذشته به صاحبان تمام دپازیت‌ها پس‌اندازهایشان را برگردانیده است. مبلغ قرض بانک در ماه فوریه سال 2017 حدوداً 71.5 میلیون سومونی 8.5 میلیون دلار با قرب آن وقت را تشکیل میداد. دو شرکت بزرگ که فانان بانک مبلغ‌های آنها را برگردانیدن نتوانست راضی شدند که به جای پول مال و ملک غیر منقول بگیرند و دادگاه درباره به اختیار آنها سپردن یک قسم مال و ملک بانک قرار قبول کرد. قرضهای خرد به مبلغ از 30 تا 50 دلار باقی ماندند که آنها نیز روزهای نزدیک پرداخت خواهند شد. خبر داده است این منبع از دادگاه اقتصادی پایتخت تاجیکستان. درباره سرنوشت پولهای در تاجپروم بانک دوم 4 سال پیش بانکرات شده گذاشته مشتریانش تا حال معلومات دقیق دسترس نیست. بحران اقتصادی سال 2014-2015 به نظام بانکی تاجیکستان ضربه جدی زد. به خصوص 4 تشکیلات مالیوی از جمله 2 بانک بزرگ اگراینویست بانک و تاجیک صادرات بانک و 2 بانک میانه فانان بانک و تاجپروم بانک در وضع خیلی ناگوار قرار گرفتند. حکومت تاجیکستان ماه دکبر سال 2016 برای نجات این 4 بانک از حساب بودجه کمک در تاریخ جمهوری بی‌سابقه به مبلغ بیش از 3 میلیارد سومانی جدا کرد، ولی الکی ماه فوریه سال 2017 بانک ملی تاجیکستان نسبت به امکان نجات فانان بانک و تاجپروم بانک کاملا ناامید شده اجازتنامه هر دو را پس خواند. بانک ملی در این بانک ها مأموریت بیرونه جاری کرده و رئیسان قبلی هر دو سمیخان قربانوف و جمشید زیایف به حبس گرفته شدند. به کجا رسیدن تفتیش پرونده سمیخان قربانوف معلوم نیست، ولی جمشید زیایف ماه دکبر سال 2020 با جرم‌های چون از خود کردن مبلغ‌ها و اسرافکاری به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. بانک سابق فانان بانک یگانه بانک است که بدون به بار آوردن ناراضگی عمومی مشتریانش توانست در مهلت مقرر کرده قانون روند برهمدهی را طی کند. در همین حال 3 بانک دیگر بزرگ تاجیکستان همچنان در وضع مرکبی که راه برآمد از آن دیده نمی شود قرار دارند. تاجپروم بانک نیز در حال برهم خوردن قرار دارد. باید به مشتریانش 49 میلیون سومانی را برگرداند ولی پول ندارد. بانک مال و ملک جذابی هم در اختیار ندارد و آن مال و ملکی که دارد به درد مشتریانش نمیخورد. می نویسد خبرگزاری فرگانه. یک زن 42 ساله ساکن شهر خوجند با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزن به سلامتی دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت این زن روز 18 مارس ساعت 13 با شوهر 40 ساله اش مناقشه کرده با کارد یک مرتبه به قفس سینه شوهرش زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله تاجیکستان خبر داد که نسبت به گمانبر شونده بر اساس ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره مناقشه‌های خونین بین اعضای خانواده گزارش‌های زیاد به دست می‌رسند.
ҳафтаи гузашта вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар бораи дасти кам 2 ҳодисаи муноқишаҳои хунини оилавӣ хабар дода буд. аз ҷумла Султонов Мирзомалик, сокини 32-солаи ҷамоати шаҳраки Дӯстии ноҳияи Ҷайҳун, ҳамсараш Мирова Гулнигор соли таваллудаш 1987-ро дар пайи рашки беасос дар дохили бошишгоҳи саҳроӣ бо корди хоҷагӣ бо як бераҳмии махсус чанд маротиба ба узвҳои муҳими баданаш задааст, ки ҷабридида дар ҷойи ҳодиса аз ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта ба ҳалокат расидааст. Султонов баъди ин ба бадани худ низ чанд корд зада қасди худкушӣ мекунад, вале муваффақ намешавад. баъди чанде мақомоти интизомӣ ба ҷои ҳодиса расида ӯро дастгир карданд. 21 марти соли 2021 дар толори варзишгоҳи лужникии шаҳри Москва бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии минтақавии Нур ва мусоидати сафорати Тоҷикистон дар Русия ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии бошукӯҳ доир гардид. дар ҷашни Наврӯз дар Лужникӣ ба меҳмонон намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла намунаи шоҳкориҳои ҳунармандони тоҷик, асбобҳои мусиқӣ ва либосҳои миллӣ пешкаш гардид. ҳамчунин таомҳои миллии ҷашнии тоҷикон, анъанаҳои асосии ҷашни Наврӯз, аз ҷумла рамзи асосии Наврӯз ҳафсин ва афшин ба маърази тамошо гузошта шуд. ҷашнро мусиқииноби тоҷикӣ бо оҳангҳои дилнишин ва рақсҳои зебои гулдухтарони тоҷик ҳусни дигар мебахшид ва ҳамчунин анъанаи неки наврӯзӣ, мусобиқоти варзишӣ чун гӯштингириву дастхобонӣ ва тенниси рӯи мизу волейбол баргузор карда шуданд. соли гузашта ба далели коронавирус маъракаҳои наврӯзӣ дар Москва баргузор нашуда буд. ин буд чанд хабар. хабарҳои бештарро дар сомонаи Бомдод пайгирӣ намоед. хуш бошед.